kako je? Kad je naš Game TV Universe sastanak? Pola 6. Dobro, sad je 6:10. Mrzim te, ja tebe! Mora si se napiti! Predelite se! Dobar dan. Stvarno se ispričamo svim Game TV producerima, scenaristima, co-producerima, green screenom, mikrofonsima. Stvarno nismo mislili kasnije, evo, budilica nam je malo kasnije zvonila. Nije neko ni navidio. Imali ikakvih problema? Nemo frke, brate! Hvala, brate. Stvarno, hvala vam, puno produkcija. Niko nema bolje produkcije, dva stvarno. Puno hvala. Sad! Pozdrav svim gemištovcima! Nakon ovoliko mjeseci pripreme, s ponosom predstavljamo Gemiš TV Universe! Znači ih ne nastupa. Uglavnom. Mi ćemo biti vaši voditelji, ja sam Jakob, poznavamo da me kao Jakobac i Srbija. A ja sam Niko ili Nixon. I sigurno ste se dosta zapitali što je to zapravo Gemiš TV Universe. Gemiš TV Universe je serija epizoda, filmova, specijala. Sve se zasniva na nama i našim doživljajima i nekim sranjima. Dobro, a zašto se pitali? Da, a ime Gemiš potiče pa... Sviđa vam se ta riječ, Bilo nam je smiješno, ima da... Da sam prodio uglavnom, prvi puta! Na Gemiš TV Universe-u! Za 3, 2, 1, dobrodošli u Gemiš TV Universe! Evo, taj možda odlajte. Ajde, ja sam imao nešto svi. Da sam prvi neću, ja sam Jorgovan, ovo je pravo ime. Da, očekivao sam.